Inyanja ya Lake Mutanda neshanga mu district ya KISORO negamba kubeye bizinga byabire nibiziko amabebembezi benzarwa okorwa mu ihanga ya Rwanda omubwiro bw'abajungu babiri batakebembire kizinga cya Afrika. Abebembeza barakumanywa nk'abahinza bakaziko muringo g'umutano aho emibiri yabo yabire nesigwe ibintu byabire nibigirindo butasisikaro kumara ubwire buringwa. Umutwe yagayaruga mu mubiri uko bishenkuruza hanje yangambire babazaga kumwoterera bamanzaga bamutanka bugamba bamutreatinga bakiheza kumutreatinga bamuha ebirabire na kimwe bakeza kumubabire na kimwe nkuko byo munda bababyagamo bakabitanga mu nyungu nanka nyungu zimwe bakazitwara kwenka history tubagisanguraga ureba emibiri cyari aba nabantu bo mutano hapo abakabine amani go kurete njura nari bakagize ibiro kugwa. Umushacu witu Job namanya aganiraho nabicoro kukwata hanshonga zo mwanyogo kine biti byabasigaga nk'ibintu mibavu ninga eshanje bagita no bwoci batamoneju batamonera indijo mibaze yebarira baranoga mu biti bakaba bataga mu rutare bakaba bamaraga kubatamo babarambikaje deni baronda amashe baronda echo bareta enanka ikibonobono they could switch the liquid bakamixinga bakasmiyaringa narishi bakasiga imibiri yabo bamara kufa echo kikakiretera omubiri g'omuntu kumara emyaka n'emyaka kandi kumureta bamuretaga mu curo ubwiro bwo kwezi kuraju tabafaka kumureta hamwirimo okoreka ngo nahereza umwanya gw'ekitinisa bishubeho tari kubasakuru batahajwire ngito eje cyatuma tajwire ngito nuko ekitinisa bishenkuza abantu nagira ngo umwanya gwaba gutarinzuruwe emyaka eri kwijana gwija kuba gutaciruho ahabo kuba bari bamishubure byo burambuzi nibagamba hembishukane barabeha abantu ngo angaya kairi punishment island ngo manya baragira cyo barahandira aba nureba stretcher bakamanza babamanzaga bababohera ikintu cyo special cyo kubatama wewe nureba ni abantu nibagumane babiha ni batabura byabo ngo ni ngo mu myaka ka 1998 na tubuginaho Richard Munezero orokore byo burambuza habwa district ya KISORO nayoreka ngo government okurabira mu Uganda Tourism Board hamwe na ministry y'ibyo burambuzi yatandikire kutaye miringo eyo kutunguura omwanyogo ekintu twakikurasa tukabona information yacho nituza kuchitaha rubengo rwensi yona ekaba a World Heritage Site. Ecyanga cya Kigezi ni kimwe habyange byine byo burambuzi by'amano mu ihanga kandi ihangana ri hasente nyamwinjo ku rugo mu cyangeki. And most of these people were the super people, rain makers, what gasha kwa Job na manyapuri